abeebembezi ku rugo mu district ya Shema, Mitoma hamwe na Shema abarimo bakuru b'entebe ya katano abajekerwa ba mukuru w'ihanga badis hamwe n'abandi batandikire ehururu yo kushomesa abatuura abari kutura hihi n'ekisharara kya Kitagata aho aba National Water barukwenda kubihira amizi okureba mutwarinde y'ubuhangwa aho kuba tukiriza billion kama 15 plus zuzagizaga zikurikaho ukasitamu rero ukashanga amizi gabo so twisha kubanjurira consultant ukuza kubana akora umurimo babaye yajurira hako kakubara bimadaga badaka muri yajura babarabiremo kubakuza kutwazo umurimo aba bashoborire okwa abatura bashemerire kwegesebwa okuba kubasa kutunga entasya okurwo mu kisharara eki nko kurise byenyanja okuhingamwe ebinyanse byente otiremu n'ebindi bingi kureba giniro mugasho ningashi that wetland eyiniro mugasho roko community than any other stakeholder. Even in national water you are talking about getting money from this river, from this wetland. Omuntu kumanya bite kintu ekikuru kugamba kinyiro omugasho inpute mufuteka weya yamanya omugasho gwacho na inpute nakyetera ekiganiro ekikizireho bwa nyuma y'aba National Water and Sewerage Corporation okuhereza aba Worldwide Fund empatana y'emyezi 20 okubasa kuhunduuza ekisharara eki ntibasa kuyamba abantu okutimba fish ponds batekemu ebyenyanja kandi bibaretere akasente abakwasira empatane nibagira ngo nibaza kuhwera abatuura okubahereza emishomo ebihingwa n'ebindi okureba ngo bihamo amizi omu bwingi kandi gari amayonjo twine process eyituleta FP free and prior informed consent. FP kuno kuteza body amuryango gwawe iwe project affected person iwe local government iwe municipal kuko ari stakeholder tukagira ngo turenda twatanise turinde shuro za mizi gasha kwa Michael tumwakire.